Pozdrav svima i dobrodošli na naš kanal. Danas za vas smo spremili jedan test da vidimo da li A71 može da bude naslednik njegovog prethodnika A70. Ostanite uz nas i saznajte sve. Što se tiče dizajna na ova dva uređaja, kao što možete da vidite, ona su apsolutno slična. Oba uređaja su napravljena od plastike, tako da tu nismo dobili nikakav upgrade sa A70 na A71. Opšti dizajn kod dela da je ekran, imamo razliku uglavnom u dizajnu, je kod kamere, kao što možete da vidite, a to ste videli u prethodnom snimku, to je prethodnoj recenziji na Samsungu A51 i A50. Pa manje više slična i razlika. Naravno, tu postoje razlike i kod dizajnerskog dela na poleđini. Sad ćete da vidite, u pitanju je kamera. Na Samsungu A70 imate klasičnu kameru kao što ste pre mogli da imate, a na ovom novom modelu imate quad sistem kamere, 4 kamere. A o tome ćemo u komparaciji nešto malo kasnije. Što se tiče ekrana, sami ekrani su apsolutno isti i tu Samsung nikakvu razliku skoro nije da napravio. Ne skoro, nego uopšte nema razlike. I jedan drugi su fantastični, prelepi ekrani, u pitanju su Super AMOLED Plus ekrani. Ti ekrani, za razliku od Super AMOLED-a, daju mnogo više boja, oštrinu slike, ali manje troše bateriju, što jeste prednost ovih ekrana. Tako da će nam jako biti zanimljivo da vidimo, ako imaju 20 ekrana, kako se baterija ponaša na ove dva uređaja. A sada će malo više Stefan da nam objasni o tome šta se nalazi ispod haube. Pa, hajde da počnemo. Telefon koji ja držim u ruci je naravno A70, ispod njegove haube nalazi se Snapdragon 675. Ono što je velika razlika u celoj ovoj priči je ovoga puta baš chipset i kod A71 imamo Snapdragon 730 koji po sintetičkim testovima pokazuje da je otprilike novi model A71 jači od svog prethodnika za celih 30%, što zaista nije malo. Što se tiče ostalih stvari, pokazao se veoma dobro u multitaskingu, dosta je brži u otvaranju aplikacija, tako da generalno za njega imamo sve reči hvale u ovom delu testa. Što se tiče hardvera, on je definitivno pravi naslednik prošlogodišnjeg modela, dok prethodno što smo testirali, kad je u pitanju bio A50, je bukvalno bio refresh, i to je to što mogu da kažem. Dobro, a reci mi što se tiče skora koji si radio, što se tiče Antutu benchmarka, kakva je tu razlika bila između ova uređaja? Konkretna razlika je bila u skoru, A71 je imao oko 275.000, dok je A70, kao što možete videti, imao 213.000. Za prošlu godinu to je sasvim ok skor, međutim za ovu to već i nije bog zna šta. Znači, opet ima neke razlike u tom hardveru, tako? Apsolutno, 30% nije malo za godinu dana. Nije uopšte malo, da? Nije uopšte. Ok, što se tiče tog hardvera, šta misliš, zašto su oni to upgradeovali? Tu ima neke preterane svrhe što su oni to uradili? Apsolutno da, kako bi ostali u koraku sa konkurencijom. A konkurencija kakva što se tiče njega, što se tiče hardvera? Znači, u ovoj nekom, da kažemo, cenovnoj klasi. Što se tiče ove cenovne klase, generalno postoje brži, da kažemo, konkurenti od kineskih proizvođača. Vidjeli smo kod, recimo, Nova 5T da ima High Silicon Kirin 980, što je pretprošlogodišnji, da kažemo, flagship kod Huawei-a, dok kod Xiaomi-a, na primjer, isto možemo naći flagship chipset kao što je Snapdragon 855, tako da u tom smislu novi model A71 definitivno nije najbrži kod konkurencije, ali zato može ponuditi neke druge featurese kao što je daleko bolji ekran i naravno ogromna baterija, to jest njena velika autonomija. Dobro, a reci nam malo više o toj bateriji, baš me sad zanima, pošto si rekao da je velika baterija, zar nije baterija na jednom drugom isto? Jeste. Što se toga tiče, skroz su identične i njen kvalitet i njen kapacitet. Ali ono što čini razliku u celoj ovoj priči je bukvalno chipset koji je ovoga puta izrađen u 8 nanometra, dok je prošlogodišnji model imao 11 nanometra. Dakle, imamo izradu
koja je za 3 nanometra manja, to se dosta odražilo, da kažemo, na tranzistore čipa, te samim tim traže manje struje za svoj rad, a daju opet i bolje performanse. Pa to je super. Jeste, naravno. To je stvarno su odlično uradili to što se tiče baterije. A reci mi što, naravno, ljude zanima i kakav je zvuk, na primjer, za one koje ne vole da koriste slušalice, nego vole nekad i da puste ovakvu muziku. Jasno. Što se tiče samog zvuka, generalno daju pristojan zvuk, iako je u pitanju mono. Očekivali smo možda da bude stereo, ali bez obzira što je mono, prilično je glasan i kod oba modela je praktično identičan. Kamera na A71 je značajno promenjena u odnosu na A70, te sada umesto triple kamera sistema imamo quad sistem kamere. Glavni senzor je unapređen na A71, te sada on iznosi 64 megapiksela umesto 32 megapiksela. Ultra široki senzor je sada 12 megapiksela umesto dosadašnjih 8 megapiksela. Senzor za dubinu je faktički isti na oba uređaja i on iznosi 5 megapiksela. Još jedan senzor koji se nalazi na A71, dokle ga A70 ne posjeduje, je makrosenzor od 5 megapiksela. Selfie kamere su slične i one iznose 32 megapiksela sa jednim razlogom što senzor na A71 posjeduje otvor blende od f2.2, dok A70 ima f2.0, što bi trebalo biti bolje, ali ćemo upravo i vidjeti da li je to i slučaj. Moramo da napomenemo da će obe kamere zadovoljiti prosječnog korisnika mobilnog telefona bez ikakve dileme. Međutim, za one koji žele najviše od kamera na mobilnim telefonima, tu možemo slobodno bez ikakve dileme da kažemo da kamera na Samsungu A71 je bolja. Iako se na prvi pogled može učiniti da su slične, A71 daje lepšu fotografiju sa više detalja i jednostavno više osvetljenja. Te slike u noćnim uslovima dolaze do izražaja. Selfie kamera je 32 megapiksela i razlike su skoro nikakve. U realnom korišćenju i mi te razlike nismo primetili, iako je otvor blende na 72.0, ali kao i što sami vidite, nema nikakve razlike. Makro kamera je nešto što A71 posjeduje više od A70 i to je taj četvrti senzor. Za više detalja možete pogledati našu recenziju za Samsung Galaxy A71, link će biti u opisu ovog videa. Poređenje videa opet ide na stranu A71, posebno u noćnim uslovima gde video izgleda zaista bolje, više ima osvetljenja i više se primećuje detalja. Svakako najbolje je da sami pogledate pa da ocenite. Svakako, sada kada smo videli sve, možemo doneti konačnu komparaciju ova dva modela. Dizajn sasvim prirodno u ovom slučaju ide u korist A71. Što se tiče samog čipseta, takođe A71 odnosi ubedljivu pobedu. Iako je istog kapaciteta, autonomija baterije na testu se pokazala da A71 neuporedivo bolje koristi svaku njenu ćeliju i shodno time je bolje ocenjena. Ekrani su apsolutno isti, lepi i kristalno čisti te zaslužuju zaista visoku ocenu. Što se tiče kamera, A71 opet sasvim logično dobija višu ocenu. S obzirom da se zvuk nije promenio na oba uređaja, zvuk ostaje apsolutno isti. A70 dobija prosječnu ocenu od 6,5 od maksimalnih 10, dok A71 dobije ocenu 7,6 od maksimalnih 10. Međutim, kada se uzme u obzir odnos uloženog dobijenog i finansijsku razliku između ova dva uređaja, Samsung Galaxy A71 odnosi zasluženu pobedu. Iz svega priloženog, po svim rezultatima i testovima, možemo da konstatujemo da A71 definitivno zaslužuje da bude naslednik njegovog prethodnika A70. Tako da od nas definitivno ima sve preporuke. Do naredne recenzije, pozdrav! Pozdrav!